Abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha (ILMCT) bafashe icyemezo cyo kuba bahagaritse urubanza rwa Felicien Kabuga ukurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo habanze hasuzumwe uko ubuzima bwe buhagaze. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko kuwa 8 Werurwe umunyamategeko wa Kabuga Felicien Emmanuel Artiti yasabye ko arekurwa kubera ko ubuzima bwe butifashe neza. Iyi ni Bwakeye TV News ikomeje gukurikirana. Ngira nti wowe utarakora subscribe nyamuneka yikore kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ubu busabe rero bw'umunyamategeko wa Kabuga Felicien yabushingiraga kuri raporo y'inzobere yagaragaje ko ubuzima bwa Kabuga bumeze nabi ku buryo butatuma ashobora kwitabira urubanza rwe. Iyi raporo ivuga ko Kabuga afite uburwayi bwa dementia butera umuntu kwibagirwa. Nyuma yo kwiherera no gusuzuma neza ubusabe bw'abunganira Kabuga, abacamanza b'urukiko rwa ILMCT batangaje ko bafashe icyemezo cyo kuba bahagaritse iburanisha ry'urubanza rwa Kabuga Felicien kugira ngo habanze hasuzumwe uko ubuzima bwe bwifashe. Bati birakwiriye ko duhagarika ibikorwa by'iburanisha no kumva abatangabuhamya mu gihe tugitegereje umwanzuro ku bushobozi bwa Kabuga mu gukomeza kuburanishwa. Iyi ni Bwakeye TV News. Ndagushimira kurikirana kino kiganiro cy'amakuru bakugezagaho ku rubanza rwa Kabuga Felicien. Gushishikariza niba utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.